Malo afua ila o maua Samoa ila o mai monga le nivanga fo o le fiafi o folo fa fa talo fantu. Ia ila sila mai mo me se for fita fa fonga le nivanga le fiafi. Aso lo suma lima le o le masina o ke topa lua fe lua se folo le lua. Ia mana tu fo vai se unga so talu mai lava le tato long weekend. Ia ele to mo se tai me fa isi tato pro kalame ona o le sa so malo lo le so na nafi. Ia ele fa maruina fo le lipatei o yo le. Ia o tau si sira mai fo ia mai siole tu o le tatou whaasala runga nei. O loo whai ai ia le tau o si singa o le langi tau ma le langi malo fie. A le lo mua o le lupe foi vau ese. Ia por mantou a onga Samoa o ngana tu ma nganu o si o tatou watunu. Ia whaatasi ai ma le pisa a le zenga ula tatau. Ia e le matai tufunga. Wailonga fo ila na tautua. I le la eio le tunu le sunga ia sua. Lawrence Aching ia ile nei vanga le fiafi ma le tua la Samoa ma fuanga le tatou video ne be se fo le tatou proclame le nei vanga le fiafi o le le ise tatou Tautai ia e masani ai tulanga o fiafi te tasi fatili mo le aso tai au mo se fa poponga ma le ano fale le proclame ai ona o le tau singa o le mantou langi te tau ma le langi malofie e lima vai aso ia tapena tuai mana tulea o le amauani nei tala o i le aso ma le vai aso. Ia awa fo'i ni nei update, ia matulanga o lo o ta oto ai, ia i lantou fo'i o le o siere langi te tau. Ia, ma whai la tu sa valinga tu sa i o lantou la ei, to as valu ia mantou songa miti. Ai to tolu ia tamaita i o la filifilia la ei le malu o le anturu. Ai mo le nei la fiafi me se fo'i o le prokalame, ia mo tantou o paanga masani, le statu fatalanoanga mai Samoa. Ile fionga le tei fono sunga lau le mali toa o le longo puiri ila valo to pa yamlo to ma o anga ile nei va yaso le ai fun swinga te tele le tato por kalame le tau tei mo le si lima va yaso ia ai usi mai lau si sila malau mai moa ina inisi nei o fatu funanga o tufunga a au sunga yaso Lawrence wailonga ia le tautua fo o telefola te tele le lalo langi male tu Europa Pelitania ia ua iaila na tautua e maua fo ise aso le nei vai aso po le la vai aso e fatalanoa ai le matai tufunga po le tofane ma tu fai songa ia sua ma le frelua la tu ainga ai mo le nei fiafi ia mai mola mai lai ngai ka mai kilipi ia se ipu na si ai le tanto por kalame ia ilantou o lo talitalia ia tinga o le au me se fo le la e no le malo fia le tru o sila sila a fai te mo mia o loa mai Samoa ma nisi o atu moto le Pasifika e pe o fiti matonga e na o le tasi lava le marketi te mo mia le Tasi Market. Tasi Market e le ngata i fua whatoanga e maua fo'i ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E pe ona o fai atu e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika o le talo le te sila mai ai numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti kako karongi ue fo'i ia soi maua foi le umala mai tonga e le gata ilea mo ila tau fia le tatou tama o le fai e te maua umala mai Tasi Market Ai fa fetu langa o fa lave e sa o le lei e maua tatou pusa pisupo tu ai nga le lei ya le o le pama le gata foi lea maua pusa moa i so tu ai nga sizes fa pe foi la ka ko pusa siu pipi panse mai ngar ka pusa siu ngar fa mole tai tama ia mo fa la vergata foi le pusa pepe i le Tasi Market e maua fo'i pu mo fa lave in bulk i le Tasi Market ia le na Samoa a mai ala ona fai umala u fa tau i nei le o danga le Tasi Market aua nei e tu mu ai alo fai nei o tatu ai ngai Samoa o le fia ngai mar covid e iai fo i le latou o danga ua ta o le money grant
e lafo ai tupe mo ainga i Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no fuanga i te whaia ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road i West Auckland, a le ngata i leo papakura i South Auckland. Can you be my wife? The reason why I love Talofa Voucher is easy. It's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.crest. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Lucila's Realty is here to help our people achieve the best results for their properties. Whether you're selling for the first time or have sold and moved on before, we want to make sure that you are well informed and know what to expect every step of the way. We can get you the best results for your property. Whether you're selling to relocate, upsize, or downsize, you've come to the right place. We manage the entire process from start to finish. If you're in Samoa and want to get in contact with our team, please call Lucila on 725-0965. If you're in New Zealand, please call 021-082-05466 or email sales@lucilarealty.com. Lucila's Realty, helping our people achieve the best results for their properties.